Duh, jangan dia udut kalau ngopi besok udah kena gilingan rasanya gurih. Ih, banyak kayak film ya. Gembira je, jalan pada ke film malah belum ada teka-teka. Sudah ke mas? Wis ngenteni ket mau nih dewekan malah ora teka-teka beli sih. Gue mesti kepengen visit lah. Orang benda beli kanda. Jangan buket-buket malah wis lah. Kepriwe, si tega film ora sih? Ya sih kok, sutradarane ndike jam sene burung teka, wong Jawa ngono iya nguyut. Nah iya kok, wong Jawa janjane jam 8, tekane ya beduk. Kena iya kok, ari ora sih. Are Widodo. Di wonge kiye ngana sampean lah. Janjane si turu kiye. Ya wis nyajal kita parani. Mau kasih turu percaya. Ngandel ora. Para si turu ya wene bocah kok. Ora pakrak banget. Weh, tangi. Apa sih? Buka turu bae. Ngapa sih? Jam pira iki? Ngomong ke film belaya wene si turu. Jam jelas sih sih. Oh iya. Ya wis di sini nyawa di sini ta. Lah satu lah, usahawan kok Tunggu kata kene sing bodol. lah ora apa-apa lah kena hiasan lah. Yuk. Iya. Priwe sih sutradarane? Ayo wene malah tembe teka. Blur banget kok. Iya ki kok. Nek ora disamperin tekane maghrib deh ya. Sorry bro lah, ini mau minat kadang jadi kerainan. Gedang apa? Gedang goreng apa? Gedang tangan bok lah. Biar si gagal film apa ora berisik banget. Aduh, yang kok disit lah, kayaknya nyawa perung kumpul di kawangannya gue, kagak enak-enak kalau kuku nang campur. Lah, kader mimpi be. Nyangka mimpi buruk kok. Mimpi ketemu ulah. Loh, mimpi ketemu udah apa mimpi buruk? Mimpi buruk tadi ketemu mantan. Ngimpi ula. Ulane siapa gue? Gede apa ora? Mimpi udah duel kok. Gede, dawa, ireng, rogan banget maning. Medeni temen gue udah nih. Nyatek apa gue pas ngimpi? Ya ora sih. Tapi kan udah terus. Mau tangi be. Rasanya kayak kesel banget kok, kayak temenan. Oh ibu kok mimpi buruk. Asal keluar tiba nyong mau beli kayak mimpi lebih buruk kang gue. Lah, paling mimpi sudah kucing be. Buruk banget. Nyong gue orang mimpi duduk-duduk kewan. Nek duduk-duduk kewan cah ora buruk. Nyong gue ya mimpi ketemu wong wedon akeh banget nang anak. Mimpi ketemu wong wadon akeh banget. Kuya jenenge udah mimpi buruk lah. Mimpi enak-enak. Engko disit ceritane burung rampung. Oh, mesti gara-gara buruknya, wedon sing akeh pas mantanmu kabeh ya. Mau nih gue mantan-mantan, gue ngerti dewek 24 tahun jomblo lah. Ya udah kena kayak gue pas. Wis lanjutan mimpinya. Mimpi buruk apa sih? Yowis kayak lanjutnya di sini ceritanya. Jadi nyong gue ya mimpi ketemu wong wedon akeh banget. Nah kanan-kanan iku udah kabeh. Mimpi wong wadon udah. Ya rasanya mantap kok. Buruk kang ndi sih? Apa mesti wedonnya elek gue. Nah, ora elek. Mesti wong wedonan es bayi ya. Is ora.
Ki wong wadone putih, ayu, mulus, kayak artis pokoknya lah. Tapi jan mawine wudoh kabeh kok. Ih, Jan. Gue udah berketon gue. Gak lupa orang ini. Wah, lagi orang gak maning, jan. Rungku pol. Lah terus tekapang nabai gue nang gue. Nah, ora tak apa-apa 16 kok. Bisane. Mesti kowe pas arep nggarap digugah nih mama ke. Iya mesti. Bulan aku jadi ini buruk banget. Ora jan. Nyong sampai ke sore tekan esuk ngipi kue bae ora digugah-gugah. Lah, buruke nang endi? Kena buruke kue ya. Nyong nang ngimpine kue. Nyong dadi wong wadon kok. Buruk banget nyong arep ngapa jajal. Walah, aku ya bener mimpi buruk. Orang buruk banget ini. Kentir. Kena iya kok. Ngopi karo udut. Rasanya anjing banget. Arenya kan gendingan kok. Loh, Kena buruke kuwi ya. Pas nyong nang ngimpine gue, nyong dadi wong wadon cowok asu. aku beriwi sih. Ora sih? Ya bener. Kena ngimpi buruke kuwi ya. Pas Kebriwi sih ki bocah lain. Loh, ih ora. Ki wong wadone ya. Mulus, putih. Ih, iya bener. Ora sih. Kurang udah tok. Tapi kan nyong tang itu. Loh, loh, kowe gedhok bae mimpi buruk. Asal kowe ngerti bae soal loh, kowe gedhok bae mimpi buruk. Asal kowe ngerti bae nyong ge asal tangan salah-salah. Dengan salah-salah bae. loh. Medeni itu asu banget. Ya, si, oh, loh, Gedang kerangan buk lah. Itu tuh, neng, si, oh, aja berisik bae. loh, Ngapa sih? Jam piro iki ngomong Kevin. Kepriwe? priwi sih ya kan sing lucu bae orang. Jam piro iki? Jero pada bae kemarin. Nah iya kok. Wong Jawa kena iya. Kena iya, mau jauh kena iya. Iya. Loh, Kepriwe? Jam piro iki? Wayahe jere wayahe apa? ya ora apa-apa. Ya Allah, yang bocah priwi sih ya. Ya, nguyu. Mau disit. Ulang. Kira, loh, Mau disit. Oke ngomong. Mbak. beduk bae ya tamu priwi. Kira, loh, priwi iki bocah. Langsung ngomong.